BJP atumban di folong man ke pada jame ke padupon. Mahamaya constituency lobar mola lang solong APHL setum kang dangami kang nipong. United Photography Club of Karbi Anglam tu mamahang ke tegar ni katalon pon. Moi kro rong rada phana binas rong hanga hin pen che katalong ki kimpi pon. Kapatho hin puthot Karbi Anglam phanong me ke banthu. Jami poni phaing kora player ni BJP es Karbi Anglong district committee hin penche patir pi ponsi difo gopoj higher secondary school pathua klamlong man ke pada jame ke padupon labang so melong minister Pius Hajurika lapen Jogen Mohon atum setami aluhia man pen ang chetong tu lapu Karbi Anglong autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh be EMS MSc lapen East West Pangrum pet pen BJP along klembang atum do an setami chetong tu jasamet pe labang so melong kachingwai ke non ke bang ji jami poni phaing kora nar kep arni PM Narendra Modi Karbi Anglong ke bang ji aputha labang so melong East lapen West Pangrum pet pen lak phok kapacitong ji aputha kachisik pondo lasi koson pen si kacitong jima la sohot koson se sai cheklem ponang jima hei huya puthak chingwai ching sai padu labang so ke klem ke dam ji along local committee atom phansi arpu piponlo lapen alang ne tumlong kachirap dun je phan mondol committee lapen sarkari gang bora atom phansi tami arpu pekpon dipupen Rostom rong hang lapen Dharam Singh rong phar report Malong News 5 লাখতকৈ ওপৰত 5 লাখ 5.5 লাখ 6 লাখৰ ভিতৰত মানুহ আহিব মানুহখিনিয়ে খুব কষ্ট কৰি প্ৰগ্ৰাম কৰিছে আমাৰ ইএম সকল এমএসসি সকল আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ আমাৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে আমাৰ বৰ্ষাৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে সকলোৱে যোৱা 10-15 দিন ধৰি নিজ নিজ অঞ্চলত গৈ খুব ভালদৰে কাম কৰি আছে আজিও তেওঁলোকে আপোনাৰ এতিয়াই লগৰ লগ গুচি যাব আৰু একেবাৰে ইলেকশ্যন মিটিঙৰ দিনাহে ৰাতিপুৱা আহিব গতিকে সকলোৱে খুব ভালদৰে কষ্ট কৰি আছে মই আকৌ কৈছোঁ এইখন অসমৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ অন্যতম সভা ইয়াতে হ'ব ঠিক এবাৰ 31টা আছিল 31টাৰ 19টাত জিকিছিলে কংগ্ৰেছ যদি কোনোবাই এতিয়া কৈ দিয়ে যে চৰকাৰ যাৰ থাকে তাৰে হয় তেতিয়া কম যোৱাবাৰ কিয় 31টাত 29টা জিকিলে যোৱাবাৰ 31টাত 29টা জিকা নাছিল এবাৰ 60টাত 58টা জিকিছে মানে কি হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি শাসন সুশাসন তাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা দিনক দিনে বাঢ়িছে আগতকৈ বাঢ়ি গৈ আছে আজি প্ৰায় 1 বছৰ আগত আমাৰ যি পৰিৱেশ আছিল যি অৱস্থা আছিল তাতকৈ এতিয়া ভাল হৈছে তাতকৈ মানুহৰ ধাউতি মানুহৰ সমৰ্থন আমাৰ দললৈকে বেছি হৈছে গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে ওচৰত মই কৃতজ্ঞ এই ৰিজাল্ট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও খুব ভালদৰে কাম কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে যি এনেকুৱা অবিশ্বাস্য অভূতপূৰ্ব সমৰ্থন দিছে সকলোকে মই পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Mahamaya constituency ke parlo Molajan polling station ke parlo lower Mola langso LP school along jami poni phaing kora player ni APHL se atom kang dangame padopon labang so ame long alihi aman pen APHL se ame phujai ka thar chetong dun lason se APHL se apong chun bang sarkeri rong phar korsing timung Robi Singh rong hang cleanson sangma pen chenglong atum ta chetong dun labang so ame long keong dong garo akhe atum ta chetong dun lapen ke bang GMC kang wai mate election ahut song aphan kapang tangjia puthak se chingki je than padopon dong mukak pen Daniel son timung report Malong News. Tangte non head jong di fualong jitu tribal inglong aso men penalang itum BJP RSS atum nangki bila dhoromalam pen ke pathe la so teng plotangte elitum tribal aso tum vir kokpo la se nono bangke pini garo tum tame ame thang jitu stage mane la inglong aso kaike mata man peng ke chelong wer ji phan alang le tum sitame ke thir klong aning ke hak la so mana peng ke kivir ve de ji phan la se pini APSL se adol along alang le tum na nang klem nun point tangkring pen la se non garo puchot kali dak tiwa tum ans dame non wang bomlo la tribal akhai doan ke non APSL sia song long chepa okdun bomlo ate la APSL sia song long chepa okdun de ba la so akache song long se wangwe plotangte ele tum te bok headlo ele tum inglong aso tum kivirji la so jone se pini garo akhai tum tiwa akhai tum mars akhai tum mane la karbi anglong long la tribal aso atum doan ke pini APSL sia akache song long se wangang koklo kali plotangte ele tum
ahong bidhan eli tum tribal ahong bidhan mase vir kok po tase pini eli tum six sidul matela tribal aso kaike mar reng saber nang ji pro tangte eli tum six sidul aja kong che othip ning laso che othip nang ji puno namat karbi anglong long political party do wai phis tami APSLC asong ason thot mane la hong bidhana teng pen kache song pon kaprek karbi anglong long kaprek a party tumawi lase pini APSLC asong along pini garo akhai tum sitame wang bom lo la pen kaprek anglong aso tum tame wang bom lo lase pini dak garo molajan PS bangso arong along so committee la pen supin so committee ta seng pon lo la pen constituency a committee along sitame alang le tumar puna endun lo la pen boot committee andar long tame ar puna endun lo lase non wang bom silang la pen daga rat sitame non pom bangke APSLC asong phansi jok at pu sipini alang le tum dak garo rong don pharu sine susia rat atum sitame alang le tum lam chak nang chipi dun lo কংগ্ৰেছত পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু নেক্সট বিজেপিৰ পৰা কাৰণ কিয় ওলাই আহিছোঁ আমাক যে ৰাস্তা দিয়া নাই ৰাস্তা কিয় দিয়া নাই এইটো চৰকাৰে জানে আৰু যিবিলাকে লিডাৰ্ছ হৈ আছে এইবিলাকে জানো কাৰণ আমাৰ গাৰো এৰিয়াত য'তে হওক আমপুকুৰীও গাৰোগাঁৱৰ ভিতৰত নিদিয়ে আৰু ফানজুৰি তাতেও নিদিয়ে আৰু লোৱাৰ মূলাজান গাৰোগাঁও এই গাৰো আণ্ডাৰটো কিয় নিদিয়ে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ এইবাৰ আমি এই APSLC দলত এইবাৰ আমি যোগদান কৰিছোঁ এবাৰ প্ৰথমবাৰ আৰু APSLC দলক আমি জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে Di folong ke doru Samson Singh ti Amir Beria long jang mi poni phaing koira player ni ada porphai kebra chiti malompen United Photography Club of Karbi Anglong pati hekpen UPC ke amahang kapat hega jai mek dengpon labang so ame long alhi sar po aman pen Tribal Cultural Research Officer mate hochin ho photography ahem pho Dilip Kathar ta chetong do lason se YouTuber Mukang beke ad lunse po Christine Teron lunse pi manim ka kropi Miss Karbi Anglong Bhagawati tisopi pen chenglo katum ta chetong do alhi sar po Dilip Kathar ahin pen UPC ke amahang ke thega himing than ponsi bang ko so se a photographer atumang bong bidi sore chepachoi pon photographer atumta Asia khe ajutang jibat apindeng sompod kereng dunwer nang jialong anujok pilo athenon pen lahaya pindeng sompod apiamang rem dunwer pen kenang jia ho chihum lok abar saidolote momota ijutang wir welo pusi alhi sar po pen lam thei jai pon lapu photographer atuma hin pen nang pachini duna tengke kebang ji ja khongponi phai kreser kep arni war photography de arni pache tondun si UPC ke a hin pen ta talon dunji la pen bangswar ni alhi sar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram rong hang se apan sitame chopha ponji pusi nang pachini don Dipu pen Edwinson Hanse report Malong News Kardom pini kechengsi United Photography Club amahang ke thek arni lo sila bangsolong nili phantanang hang ning sampik lo nili puji bang lapulo lasona photographer club United Club adunang ji ate Karbi Anglong ke langnam elo tante photography na langnam lo tante awi pilang non si dambom ason lang ate inul bahini do jita latumda professional kali lapen anutin ta professional pubang non bang ke ne the namlong le jita non bang la so club ajoy ni pen itum professional photographer dunang po professional dunang po lapen oda kisung ke boy do ka vian tame itum camera penang po lapen photography lata isi documentation lo Karbi khai long isi lata main pillar lo New York pilo ate itum non pen lahai itum non ke do ma piamang jutang jubat ka do ka ven mo ke claim ke dam ka do ka vian tame itum lahai photo pen si itum document nang po document si itum claim si Google dong tham nang po itum non lapang so club join ni pen si kopi ma itum ning hang aling ke ning hang aling kenang ya photo jame ele tum ladak pen Google sulong long lok nang po nona bang ke langnam lo butang de Karbi lek arroy pine piamang ka do ka we photograph nangi pusame bang atum ka tulia photo si tum download nang ko gati la se nona bang ke itum la so club join ni pen la so club join ni pen Google sarlo si name kopi ma ke nangi photo hormu ka do ka we pusame la Google long pen website bear pen itum da Karbi Anglong atum ke cepat labang so photograph si itum non use nang po lapen ala ne to bangso club ke do join ni pen ditum photographer tum ke samay ke claim ke dam kisung abusta ke tum lanu se claim long po lapen owe kimi tum fan samay tum workshop lapen training kadu ko base samay tum lahai claim long po lapen ako claim long po ako claim nang po ate owe kimi tum ta no lahai hui claim nang ji
professional pen claim nang po along da de lai photography da texture pen botan de boring our side do tangka maha ke long ye our side do la se ka do we karbing long arat tu mata ni chunung ri lo itu mau somar tom mata me photo ka tuli ta ning hang nang ji la pen boring nang ji lam ni pen sim tom ko ka photographers ako kali tum kinan struggle ko lo tum kine nane dam pen tum wedding plan pen tum kine long program long plan pen nane tum ano pen tum tipo dolo mane kila solo tum kosto ke tum kila mane arabe ke jang kunon ajat kunon arni kisu kunon tum even tum ani bang tum ani tum an kichuk apor tum chelong le rason tum tum pik la pen tum kalau dari itu kecil teng, mati itu kema teng, kecil wae teng, sampai itu akian mang itu man, langsung kecil wae teng, man, abis jadi mati langsung kecil wae teng, ateng begitu man, anam sampai itu man, anam bukan ajat di kema anam sampai itu man, abis jadi, abis itu kilos kita tanah lama langsung man itu man, mana sesuatu hal lek cole mana ini laran kupilo, lakali, jadi itu, cidur amud man sampai itu, kalau kecil itu langsung man itu amne kalau itu taklang apa, mungkin ada an sudah abis itu rumah lagi dah, lagi. Rak tu sini lo, jadi cintung lo, cintang lo, kami ada tu, cintung lo betul betul elam jepang cakap betul, ini kini pen ketik long masih naik macam ni, kasi ni jelah an kami tu, lah soal beauty tech betul, an sudah abis itu rumah ni. Keban je 19 August 2022 ni, World Photography Day ni, kami ni tumla, pada United Photography Club of Karbing Long kan datang long pun je, kasi kedua we rat doan handa, masuk nang cilap situ po mate, nang citang nol po kasi ni tu so ni tumbang ke exhibition photo exhibition lapen ke live photo shoot kan kada monti senang ni tum chitong lapen laso arni bang anso se alon ki tum ko se ni kelo lapen laso bang Karbing Long CM sar Dr. Turan Long hang kami jabun ko se Nilip konstituensi arlo moikro lapen sarthe tobi arong along kiliput karbilang soaro along avinas rong hangahin pen ceka drong kim ponsi kang pupona jai mekta dengpon labang soalang roy ke kabji aphan ke mesana dolong ke halloween si ceka drong anta kabia jo karada tum kacileng kisung punang lasi labang soalam arjulong si avinas rong hangahin pen ceka drong kim pipon laso jo rong arada tum aning arong chipipon lapen ke bangji MSC kang wai along ke avinas rong hangapan si kroipon poputalam the cipaklang pon rinti nilipen amir sonterang report Malang News. Oh lano, ini bangga ladak la jasmet bangga la so Karbing so pulo la so roy men hadi. Nama sila bangga jasmet hala kosan lampu blok pen sinang ali lah. To mana nali tum micro rong pen tu tok bi rong la lagda hadi. Lagda kali lo arong bangga micro rong do sido la so to war bangga jasmet lagi isi economic lifeline boleh pu dia cok lo. Jasmet tok bi rong pen singna rong pen lo belek belek tu mong papat an bangga isi economic lifeline so no sitami ladak bangga ningkan ko an ni pen sami to war bang ke dulu kita tawata hinupik non gari na damuni ang kena dadak bang isi problem ke thenai bang dolong so dolong bang ke bonai ni derlo na si pini bang ke ni tum jasmet lo ke charli tum han kamatha la bang ke se ne der tum han matha bang si cheka dolong ningka sampai la tum han dak charab dun si pini cheka dolong tin kilo na so cheka dolong bang ke ni tum ning thilo je lo ke charli so mar bang la ke so ne der tum han bang ke si benefit polang tum ali long po pulo la so to bang si pini bang ke dak micro rat la pen ke tok bi rat chanang pet pe sini tum dak nang dak ademon bang si pini larong ni rat phan matha pe si dak dolong itu polang ni labang so dolong upgrade panang ni matham kamatha ke na lo mo heta ni li je lo je jongsi non ke bang ja por hot council election ni li methang ma se tin bi lo ni li mo ke forum no bang ke jongsi rat jongsi ni phan ja ko ho na people te ke hai pen si ni le bar lo tawar pen dang lok dolong pen dang lok kisung an infrastructure development bang ke ni tum la tan to priority lo plan back po asi kan pho farman rat yang sejak orang people itu kecengsi ke non dah ke nili mitang school ke cela atau warlo lah, nili bihek ke cela hasut benda benda ke dolong ni, first priority people just met dolong, lah dah mau dolong, macam lah so dolong ke kipon baik pos lep power kami, bah base kami lah macam itu. Dipu Athletic Academy along ke Charlie Dunbom matum pen ke kat ke pathwa long puthot Karbing Long phan nong me ke bantu
Guwahati IIT atumpen patir pi ponsi jang mini phain koira player ni ada bapor Guwahati Nehru Stadium pen sike kat pangchingpo. Laso ke kat kachipati long ni hang ni rep la pen Maharashtra State pen tanang chipati dun rinti. Labang so ke kat along Karbi anglong pen chipati dun si sami lili phangchupi kilometer eng koira isi marathon ke kat along hiniang deng an chipa undu. Lason se sami kajir milik pita kilometer troka ke kat along ke thomang deng chipa haipo. Halapu inut ningkan trok also master tok jir kumar dole pen kilometer trok ke kat along chipati dun si arda ke jum nai pen ki un dun dera jok Assam Athletic Association a chun bang Ashok Kumar Bharali pen aning kirong anong istami pajir po. Alang nitum bang ki thom long ria phan la posana nong minang ke ban pithe ka pot sang pi pukla ing tipya hin pen ka churwalam theni le tuma phan birta nang pali. Dipu pen ramening ti report Malong News.